whakataile tua nei vaenga le aso mātou whatangia tamā le mana o ngā paia e whasoasoni i mātou ma se foi le li o le whawhenga mai o si o mātou atunu o le mātou whakatai tamā le nei vaenga le fiafi mai lava i le a mātaina le li o au malawa singa o nei aso sa ma le leila o fio ma se foi le o mai foi nei taimi o le pokalami whaau le li au o nanga le tua le tino periso mai se sa moa whaafonga mai tamā le nei fiafi ia tuma mai lo wanga le leia i mātou mai se foi le li e whaungaino i mātou le li e nga moli inga le tua lo fe au ma lo tala le lei ia sa moa ma le larolangi atoa o le mātou te talo whaatasi tamā soasoani mai le li i ngā ruenga fola soasoani le tua i loto ma ai o fina ngalo le li i o tangata pa ia ai mai se tangata le tua mana umia le fisoasoani a lau fio tamā ni vaenga le aso mātou sa auni le li e whaasoa la upu fetalai mo i mātou whaasoa le li i lo fina ngalo talo tamā ia ina ai se loto le tua se anganga mo oi ma lo fina ngalo tamā oi foi stasi le tua fa longo mai le nei afiafi lo mana o mia lau fisoasoani tamā le puulo ao le tutuli fo i le tua o fonga i te whaafonga ina le li e ngā lala le tua i le loto tangata mai se le li e o so se tangata le tua o loo mana o mia loa lofa tunoa tamā a le mai le amataino nei pokalame si o lun whai uina tuma atu ia to ele viinga nei maso o mai o il whaavau lava mene talofa sa mola atu no pele e toi o folofa ma talofa atu nei vaenga le fiafi le tatununga ia le ua ia foi niso i tatou i vai ainga o le uli ia o nisi foi ua mapu mai ngā luenga o le aso vi ia le tua i lona alofa ma lona ngalelei mai lava i le tae au le amataina o le tatou o unanga ma le sunga le whawhengaina ia fiwa lesi le tatou Paul Kalame tutu lima le afi ia le ngata fo i lea ia le sunga le whawhengaina ia Rolani Mikaele me Australia tatou Daily Devotions i aso taitasi e mai se fo i o le sunga le whaivangia sunga fo le whawhengaina ia e te wati tatou Paul Kalame o le whaasoina po le discipleship ia na tatou pokalame le fatu amvai atu nei o le ai mainu e mau ala sunga whengainga ia fiu malo lava le whaatotoa i ngā ruenga malo le alolofa i le atua malona finangalo i le ngata fo o nei au aunanga a o whanau a le atua i nisi fo i o au aunanga ma la ata i o lofa penao na tautua i finangalo le li sa malofa i whaiva malo ngā lua le nei aso ia maua lunga le viinga o le tua i mea uma tātou te whaia. Ia tātou nunga o manuia i tātou uma i le alofa ma le anga lei o le tua e ale rang pule whasoa ma si fōi o au singa sino o tala lei ta mamti nā matua tapua i mai mota malawa tai teni lau tau tapua inga tai talonga uma ia o lo o whapenao na solo manuia ai ia le au nanga ia ma si fōi ia o le ngā solo mai ai o auna le tua ia wale lufi ina o le finangalo le li i so o se vai panoa le langi ia e ala atu i le tatou o unanga ia nei vaenga le fiafi ma ua te whaatalofa atu ma le uso au auna ia Vailele ia o lo ma ngā lue ia ma nuti mea whaatasi ia wafo i le soina o le tatou o unanga ma lea stofi o vai aso taitasi ia wa lava le longo pui ina o lo fina ngalo i le afionga pa ia le atua pe ona talanoa atu le ise atu i nei le fo ise se anga vaa i le upu le atua ia o le ola fia tau mawhai mo le lii e le mawhai ona vau ia le fesoso ani mai o le nganga o le atua na te wha ma ite mea le lei mo tatou ia e batu e le wha ma lo le tatou Paul Kalame ni vaenga le fiafi ia le ataua mapu mai ngā luenga nisi fo i la tau fatoa a matalia ngā luenga
ia o whaiva lofi lima, o whaiva lofi au I tonu maota malawa. Ia o lo ngā whaita māmaltina, me se fōi o le whanau, o le nuu ma le kālesia, ia I le ngata I New Zealand nei o Samoa, ia maso se waipanoa lava o le nei larolangi o lo tātou nopia iai, I lava o na tātou whaasoa, nei lava au nanga, e mo so o se Samoa I so o se vaenga o le nei larolangi. Ia, I whaatalofa toi po klame ne vaenga le fiafi, lau sila mai moa ma lau whaafonga mai foi. Ia, tainange lau whaingaru inga tofi a le tua, I sunga I whaafengainga mo tofa tua, ma se foi o le au ngā lului I ia le li. Ia, e tato nunga, ia leo tato iai le whawawino le tato por kalame o le fina ngalo Yesu Keriso, po le whaperitania ina, the mind of Christ. Ia o lo tato iai mta upu na e lua o tusia Philippi. Ia pe ona tato whaasoa, ia mo tato tufai fo I le upu o le li. Ia e pe ia ona whaasoa atu por kalame, ia o loko mengi mai, o lo fesoa soani mai, o lo whaasoa mai le upu o le atua, e mau e manatu, o la ngona, e le whaapela e le kāpenga por kalame. Ai o le ao ngā o le whaasoa I o tato finanganu. E maua lunga ai se vi inga o le tua sili, ona whaamalosia se anganga mo le finanganu o le tua. Amene. Ia, talofa lau sunga vai. Ka talofa tu lau sunga pasta, malole ona sa I le neiva e ngā le aso le tautua fo I o le finanganu o le tua. Ia. E moi whaatalofa atu fo I pa ia nasilasi o tātua tunu. Peona mai moa whaafonga mai so se tu o le kelope o wa peona to alala ma papa au iai. Fia lava le mea o maua mai ele nei whaasalo launa. Ia, tālofa. Whaatalofa atu le swafa manumalo Yesu Keriso. A vea fo ile nea vanoa tau ala pokalama. O mole ei alo whaanga ma whamunianga. Le aso soifua o le sunga al whaatono o le sunga al whaifiau nei. Ia, o ana nafi na whamunia ile atua ma ato se tasi o tausanga whapopo le soifua ma le ola. A wale au unanga I le ngata I tono le ainga. Ia, o le tautoina fo I o le nu. Ia, ai mese lava ngā rua ngā le atua. E ei taimi manatu ma ai tātou le atoanga o le tausanga o lo soifua. E whapopo I lo soifua ma so mato ola. E foi taimi e whaimei tātou te reiva ai ai vāvenga. Tātou te o e tuli matai ni vāvenga te tele. Au te tau atu. O le ato le tausanga e whapopo I lo ola. O se vāvenga sili lea I lo soifua ma lo ola. O inai te ilo ele matau tia o le atua e whafangu o I le aso. Pe tau se lau no lima aso le tausanga pe sa awa wasta. Ola ni aso. E leo, e pui, e whaapaolo ai a ao o le atua I lungo o lo soifua. Maso mato ola o pe on fai meto ino tawita o le melilo e mau o ia pe malu fo I le paolo o na ao. Ao ia o le atua. Ia. Ia ele anga le leo le atua I lau sunga pasta Mike. Whamanuia le atua I lo waso soifua. Ia wafu ina mana onga le loto. Ia. Ai le ngata I leo tono lai. Ia anga le le atua tari whaali ali. Ia whaatalo whatu sa moa. Au ona le tala le lei. Whawhale le malu I Patu whai taulanga e fia ona o le tala ina o le finangalo le atua. Ia malo lava le au auna I le atua malona finangalo. Ia anga le lei le atua. Ia oai lava se o maua mai le nei whasalalang. Ia whaatalo whatu le swafa manumalo Yesu Keriso. Le nau ta inga. Ina ia ngani por kalama pasta. Ele ngata I le nei whaasoa le nei taimi. A o whaasoa umalava e saunia e au auna le atua. Ina ia o atu ai le finangalo le atua. Po le tala le leia Yesu Keriso. Ia ai o loto ma finangalo. Mana tua lei fo se isi vai la au sili. Na I le upo le atua. Ele ia se isi mea tātou te mau le ola. O le ola atali. Na o le upo lava le atua. Ia, tālofa lava. Amen. Ia, ia le ali, awe sau popo. Awe sau popo I ia le tua. Praise God. Samoa. Whai lo e mana waina le ola le ali. Ne foi taimi whai lava lo e maua mai tato pokala. Awe sau popo I ia le ali. Vi ia le ali. Sa Yesu. Ola ele o stato malosi ka. Ele o stato poto ma so tato wata mai. Ia al finangalo le tu to tai mai lo soifua. Ma so mato nei ola. Ia nei foi vaenga o le aso, ma se foi niso I tulangi. E fia o lo whapena o na whafonga me tato o unanga. Ia le li.
ai ole o soku lunga ila wai nei mo ia ya le pasta bona e tu nai mo mai la lis sunga lo fe ngai fa minutu tangal bau tai lo sunga lo fe ngai le mafuta mai fa tai fo ile talo mo tato nanga ia lo Solomon ngia ai ia fuafuanga uma ma se fo ia pol kalame al tato nanga tai lo sunga ma fatua ia ma se fo I fata lo fatu se uso tala lei sunga fa fe ngai ia Elias Msoni ma lo nga lue pasta I ele li ia ma vai le ile ia io o fe au lo nga lue ia ma lue nga lue nga le li ko nga lue mo le ainga amen ma lo fa tai ma futa mai le vai nga le yafi linga lem sem ia to finele ia linga lem sem fa tai to finele ma futa mai o soli pa singa to le mai ka ko falao ka mai falao ka ko ofisa so le se mai mo kia au na le to lo fai mai to no le tato ofisa le ia le fai na mai se falao pasta pe la moi o so Talo fasina malo nga lui ia le li ia patalo fa tu fo ile sunga ile faya onga sunga ia ulale mai Wellington ia o ia fo tono tato o nanga ia mai se fo ni se por kalame o fa pena una ngadu lo ai o tato ambassador malo le li malo lava le mafuta mai tai fo I mo tal sanga to fine ia Mary Roberts tai sister mafuta mai ta tonu na fo ilunga nga duenga nei time ia ia le li amen ia siau molipula le wa ya fe wa fa pele wa fa pele wa le wa misile o lo makuari ta wan fa ta lo fa tua ta lo fa tu tinale ainga nei wa nga aso ma lo le sai fo fai va lo flima tono le ainga sa rai Sao lele se fulu tai tinal mafuta mai Lima and Sarah Holly tai mafuta mai sunga tai ta sunga fa fe ngai ya sua tai lava le mafuta mai leva ngole aso ma lo ngolue wa bel ka ko fa ainga sua se ma ia supo mai ngai ai ma pasi mai il ka ko ofisa pasi fo I este me fa le recipe o le ka kofo supo tu la sunga fa fe ngai nga ma lo ngolue nei vai ngole aso ia fa to ia te pora amen ia faftai talo mai faftai fo ile tu mo tato au nanga tele taimi vine tui malo faftai mafuta mai ia le li koi sole sunga te tai a mes me Wellington ai mes malo ngului malo fo il finau ia onga ia mes fo ole wala wina nai tu on malo le li ia le tu ai ia ole tene au le Sa lo fiwa tene le ofusina vaiolite ai umaro ka rio le oro fa fiwa fe au ka le ngo ia le malo ofu malo le sai ga vengo le yaso sai mafuta mai Julieta uli ia fatua ia Julieta te tonu le mafuta mai fo nei vai ngo yaso fa tai mo tal sanga fa tai atu tal uma ia o lo fa penal fa o wina I tato o nanga yaso malava lavi F masoi nga olo so le wo suile I wo se uso ia le uso le ia lavi o lo ngalue le tato TV ia le kalesia katoliko I Samoa ma lo ngalue ma lo le finau mo le li mo lo finangalo Serena Fionga fa tai ma futa mai to fine ai mo vai ni mai te e fa manatu to fine le Serena ala ma ua talo ye foala au fa peona le ma ni te dia o te le lo ia pasta ai tau ia Serena na fa manatu I mai le ai se foala au sili na yo le upole tu amen mo le malos lei maltoto Yesu lei maltoto Yesu ola ia Serena foala au le ola amen e longo atu nei o tātou tangata fo i lo fa peona fa tau tōni ai mo tanga sengase a mi se lava fa mai tele mto tu i lo au nei tu fine ia li malo
Serena malo lava le tautua tunu malo fo ile tautua ile li malo finangalo ia o tatou lava tiute malo tatou mtafa yoi ia o le manava to le ola ia ila tou o lo mana unia le ola ale atua amene ia le tinale ia eni portofinele ia eni maunga foa taitele lava mafuta mai nei vaenga o le fiafi pasta asu eni passport o ia eni Isa mo a fia mo foi se o te loto finele ia eni lua na matatala o to e tele a famni anga o lo wala wina ia tu i le tinapo to finele ia eni ele ngata le fai a onga e mo wai pot sala lau i alo mo whanau o le fai passport ia o le fai ngafa matamawanga e o ita mo te swing scholarship o malanga mo ia tu nuli ai la ia famunianga la e tio foi de uso ya takeo o fare tu ale o uso ya takeo basta ia le tua tai lava sister mafuta mais ia le uso ya fisa bisa tautala tavete faftai uso mafuta mai to fine ata pau e meni faftai sister ia faftai fatua mafuta mai lo fatu le sunga le Angela T na yau faftai thank you for joining us ia tausanga fili faftai mafuta mai nei vai ngala fia masunga fa finanga ia yese tu ia tu le mafuta mai fo nei vai ngala fa fitato po kalame uke lo pa le ken me to lo lau na tu ia o to swafa ia maniso ila to wa lilo atul wa ia o sila mai le langi ia le tu lo swafa ye ke fo ya wa lo pokala me la maka ika me ilo la ua mai lo ngoa a te pole a fai misi atu lo ngoa ia fai mai paulo ia e mautino o ele tusi o le ola lo ngoa awon maka fali ia awon maka fali ia le li ia malesunga fo ia namula ulu manuele fuyono fatai na fiona stala ia le li o ia mo wele sta fu matai oi so ia na mo ulu malo le ga lu le vai ngalaso le o tato ia ile vai ngalo na lu o tato fasoa pe o tato ia ile tato po kalamitu fasolo o le finangalo Yesu Keriso ia po le whaperetania ina le te sila mai lunga tato screen the mind of Christ ia pe atu fo se ngana lata mai o le mafau o Keriso amen ia vai aso la lesa talwai ia lesa tala no ina ile le vaenga le o le tuina Yesu Keriso lo na tua na ia whaanga o ina lo na tangata e fio mai ina ia batu le tangata polonga ina ia langona whaalongona o tatou umalava o tangata le fia maua le avanoa tangata o lo fia maua le sātauro tangata o lo fia maua le ola e whaavavau na ia le manatu ai o ia ilona i tua pe ona ia le tatou mtaupu lava le lua le whaipumua ngai sumatas sau lava o ia winga whatasi man polonga na ia le manatu ai ma ia tuua ilo na mamalu le langi na ia tuua ilo na sili ese le nofo ali o tama ai fio mai e batu le tangata nga sala fio mai faea oi fio mai faea i tatou ina ia nei awani o tatou toi polonga awani o tatou toi saitia awani o tatou toi mafatia i popua ngā mga luenga al pōriuri i o tatou maua le ola e whaavavau sau nia ta mamu tatou le ala o tatou iai le iwa engo le fiafi le soina o tatou pol kalami whaasoa o le finangalo Yesu Keriso ia le ala o tatou iai le whaipo sfulma lua e anga i le lua sfulma le wha mana ia fu ia whapeo ia lau tuspa ia lo e mai mo mota malo ulaua e se le tā ua le mea leo le whaitau o le upu o le atua le anga e o mai e whitalai mai mo tatou e whaapoto ai fo i tatou pe a tatou whaitau le upo le li pe lau ia lau tusi ia ma ia e ngufo mai ai tatou por kalame ia ma lau ai fo i lau tusi langa e ngai ke ua
Walu po kalami fa pe so le pelo yo ya la woni ale fai mai sila ila tusi le upu ale atua ia ele ila wa se me o tala no po kalami o le upu fetalai ale atua la sunga vai Basta anton fu ya ngale le por kalama ele ngato ne por kalama wa ama ia o por kalama uma au ona le atua fa so atua i lungo le TV langa o te loi e tai me le mo wa ia no o nisi ona yo tātou tangata mo le lotu le asusa amen a o le a ngafu i le por kalama o le fa so atua e se ia ne ai lau pelu lau upu amen ia na e tango le tafi le pefu wa ngale vo le vona ta tia wa te wa me ia fato ato se i fo i la sa to ato se i fo i la sa ia ia ngala se ia ne e fai tau mai muli ta i fa so a au na le tu o lo fa pe ona fa so ia so uma o tai vita i tasi o tato po kalambe ele ole au nanga nei ele fai ona tu au no ina tato ele upo le tua ole au ngafu ile ole au nanga nei ina ia ta e tatou finagalu ta loto ma finagalu i le upu o le atua o le mea o loo fetalai ai iesu ia o le mea na e aogatele ai avani afapeo o e mai moa mai ia mai lau tusipaia ia tele foʻi o i latou faaogā telefoni e download ai le app le o le tusipaia ia e lē se mea leaga na mea o se mea sili na mataua le faitau o le upu o le atua i luga o lau telefoni na i lolou alu i pegata faailangi ia fai atu le poga o lea fai atu la tusi atu lo li mai lea tusi atu lo li mai lea ia na mo ai leo leo le famasino ai awani ngale tatu o ese mo le no fo o le tua o le tua le famasino tonu mo le famasino famaoni ia pe na yele por kalame o lela so atu tatu kalame pe na yele la vai aso o te ia ntala no ai nai le tu ua Yesu ke viso o lona i tua ia ai fio mai pe meina saua misi lona i tua misi angelu ai sau lalo i ta e winga faatasi ma tatou e winga faatasi ma le polonga le tatou te iai mantua fai mai ua faangaungaoina faamativaina Yesu ina ia faatamao a ina i tatou pe o le pokalami le nawa iaso o te atu o le winga o le mafaufau ma le amio Yesu Keriso e ese fesili o le ale mafaufau o Yesu Keriso o le ale amio Yesu Keriso ia e tango nei whaamatala o ka se tele o a onga ma mea tāua na o a o mai ai Yesu Keriso i lo saisfua ma lo ma ua nei fo iola e peo na iai le tusia Paulo le karesia Philippians mai ia o tō wha o a ia Yesu Keriso amen ia le tua o nei ngalo ia te sa moa o le nei fo ia o nanga o lo matasia o mai ai le i le whanau la iti si ia o tangata matua e la matasia o mai lava i tātou la ngai fo inisi o taimi e whapena o na le longo maalie i le au mātutua le tala noa atu al polkalame i le ngangana lata mai na ia malamalama alo ma whanau o so tātou atunu ia i fo le taimi a mautua le tala noa al polkalame i o le malamalama fo i nei whanau ma tupulanga lalu o Samoa ia e o le a tau mawhai lava al polkalame e mawhai o na soso ni mai le nganga o le li e taimi e whapena o tala noa le ngana lata mai ia o le ngana fo ina ia ofi le lele upo le tu lo loto mo lo fina ia e o tatou te tā mau se metas ke whai le fia mai whapea peila le mele tatou te whaasoa i le veasolen te ia le sa tele lava na tatou whaasoa o le ale mea sa i le mafau Yesu Keriso a to e tu atu lai se singa ngana mautua o le ale mea sa i lona fina ngalo amene e pe whapena se tala noa atu al pokalami ia ua nei mai tau mai whapea ua le whaalualo o le tatou polkalami le ngana i tauna whaonga ia ai a ngafo i le waenga mo tatou ona o laungotasia umalawa ia tatou umalawa pe ona ia alo mwhanau ia masi fo au mātua o au nā le tua e whapena ona tatou ngā lue whātasi ia awhesili ane ia lo walo po lo atali i po lo fine ia whamarama iai o le ale mea sa le fina ngalo Yesu o le ale mea sa i lona mawhauwhau o te ilo pasta o mane te lele tule o aile whamaramarama ma le saunanga alo sunga whewhi au nei vaenga le aso ia i tūlanga fo e momoli ai le whi au o le atua ina ia whaawhi ngō fie ma whaamala malama ina ngō fie
ia ai o loto ma finangalo o si o tātou atunu o whaapeona mai mua whaafongafonga mai le nei vaenga o le aso i le ngata le tā polkalame o lo whaangasolo nei ia o polkalame umau ona le atua au te iloa o le mea tonu ale le whaapea i le upo le atua le tele o upo le i tonu la fionga le atua whemai ia whaapa ia ina o tau. Amen. A whaapea pa ia ma mao tātou mawhawhau se i tu lou le upo ma le tala e toa tu le ngutu toi whaafoi mai. Ia, e tai tonu e le ise mea la fsiringi ai le upo le atua pe tusi ai le lima pe whaapea o le whaaloalo o le ase isi tūranga. A whaapea tātou teo mailo tātou tala noa i le awhionga le atua ma ua tā ua o tātou o tangata pa ia e au na whaapa ia ina mea ma lava tātou te whaia. Me te tau na mamao tātou loto, mamao tātou mawhauwhau, e mamawhau i upu tātou te tala noa ai. Ai o le mea sili mataua o loo ngā lue le mana o le anganga o le atua na te wha matala, ma wha mala malama atiri ina ia ai o loto ma finangalo le winga tonu, ma le winga moni o le tala ina o le tala lelei a Yesu Keriso. Praise God. Ia le li. Ia le alaua moni ele wha soa sunga le wha whengainga. Exactly. A text without a context is a pretext. Ngo winga fa pe ngal makala ngoa ko le se fe ka unga ko ngol upo le tua e fa pe na ona fa maunia il tato fa soa mal tato por kalame io na se me fa fu ai so se por kalame lava o lo tauloa lava ile afionga le tua ia ona fa soa tu le o le so so ni mai o le nganga o le li ise na ngana e fa pe na ona manuia ai o tātou loto e le ngata i alo mawhanau, ia o tātou fui o tangata mātutua. Amen. Sa o ila i o le whewhe au wa. Wai ma, o mero ke fungi, ma i le mafi. Mafi. La la whan bea whewhe au, res kemi o la whai kau kuspa ia. Ala maka baka le ia. Ala maka TikTok. Me le tala bou, ma ia fo, fo tuanga mo tātou. Ami o kuspa ia ka e anu loto. Au ke fa moi lo telefone. Langa o le fa metala isi fa au. Because your phone is not holy. Amen. But you need to take the holy word of God. When you read it, you become holy. Amen. Manaya fa stai pasta. Sunga fa au mo le fa mala mai na so so ani atili le ngana ma le tau talanga lo tam fa yatu. E pa ia le pongai. E pa ia fo ilala. Amen. A fa ia pa ia le ngalo fai e pa ia fo i le fa fonga mai o le tātou atu nuu ma le tala e momoli atu ai le whea ua le atua whaftai tele lava pasta. Amen. Ia le li tātou tusi la ngawa i lunga tātou screen awa bea fo i lo i sau tusi nei taimi ia le li ia ilo se mea wha lea o ngalo taimi o lo wha pina o wha unoina wha longongo fo i upo le li ia le la tātou wo tātou te fai tau leu pole ia mtato fa fonga fo i lo fetala mai mtato le ala tato e fe pesuma lua ile tato po kalame tu fa solo ole finangalo o Yesu Keriso tato fai ta fa tasila le sululua ngai suma tolu ia ole nei a upe nei fa pe no to ana mai le au no ia o to ngalue ina pea lo o tou faa o la tanga ele matau mali matete. Ele ngata ina o tātou no nofo mautou ai atili ai pea o le iai ia sumatolu vai nanga esita translations. Wao le atua o ia le ngalue i tutonu ia te o tou ilona fina ngalo alofa. Ina ia o tou loto mangalu lue iai. Amen. Pe meila le feitanga le ila tuspa ia Samoa. A wao le atua o lo nga lue i tonu ia te outou. Ina ia outou loto i mea e finangalo malie ai o ia. Ma ia outou ngā lue ai. Ole whaupopo le apostolo Paulo. I se upu whala e au ia i latou umalava o o lo whapenao na sa ilia mea leo le tau matuaina. O le matua whale anganga. E ala i lea, whaataitai atu i le nei ngao o le tangata lava ia na usia mua. E ala i le tau mawhainga e usi stai le whina ngano o le atua. Matua le sa tātou whaasoa. O le anga maoro mai e Yesu. Na ia matua i whaangao o ina lona tangata. Ai na sau o ia o le polonga, sau o ia o le tangata na sala. Aisea,
ina ia mawhai ona whaatamau aingaina I tātou mawhai ona toi a batu I tātou I seisi tūlanga sili atu nei lo tūlanga o lo tātou iai ina ia mawhai ona tau matuaina I tātou ia le e hala lai lea I le tātou suistai I le fina ngalo o le atua pe ona tātou whaitau e mai lea fionga le atua au wao le atua o lo ngā lue I totonu I ate o tou ina ia o tou loto I me fina ngalo malie ai o ia ma ia o tou ngā lulue ai ese le matautia o le whaalaei au o le whaamahalosi o le apo ai a le apostolo I le kalesia Philippi ina ia matua I whaatai ai o tou le tau matuaina o makua I whaakingo ai le kalesia Philippi me leo matua whaaleananga a o iai Paulo I tono al whalepuipui malona nofo anga sa whapena ona whaafale puipui nai nga makua I loa masila fia le apostolo I tūlanga o iai le kalesia eise alanga I loa I lako mea lai whai mua le satato iai mtau mua o le mafua anga o le tusi ona o le oli o le apostolo I le anga le lei o le kalesia amene e fia o ia e matauina sa latou whaia le nei mea iaso uma ua mawai a o iai o ia mai latou ma sa wha wau pea ona whaia wha pea e ui lona to I sea e wai e ui ele I mafuta e ui ele no nofu whaatasi e ui ele I ngā lulue whaatasi tono le ngā luenga I Philippi e ui le to I sea o le apostolo ono nofu whaafale pui ai ngā makua I oli le apostolo o langa mai tau le kalesia o tupu le kalesia o matua whaale anganga le kalesia aisea la ngai loe la ko ngai oinga e loe le la ko nganga amen e loe la ko mea la fai tupu ila I oli le loto la apostolo au mai ele fe au ia te tatou faa o hao ia ke viso e ia le whakaika inga le ngawhai Yesu le aso lenke alinka ko faa soa ia mai ia makua I tuulona I tuatua I le langi, tuulona mamalu, e ngakele I mangako se mea whaoa I tuatua, ai ngā makua I sau I ngā ia a batu koe ma, batu I tātou I seisi tūlanga, awa ese mai tātou mai le tūlanga o le polonga, awa ese mai tātou mai le tūlanga o le nā tūranga sala, sau e batu I tātou I le tūlanga lai ai o ia, ai ngā sau lea, ngā sau I le human form ngā sau I le tūlanga tangata, ina ia la ngona o tātou ti ngā, ina ia la ngona o tātou puapua ngā, ina ia la ngona o tātou saisaitia. Ina ia, awe whaatasi tātou. Ia le, mai lea tala le fionga le tua, le sa tātou whaitauina. Ia ngā lue inga e o tau Philippi la o tau whaolatanga. Amen. E whaitau ia whaipua suma tolu. Mai ia o tau ngā lue ina pea lo o tau whaolatanga ili matau malinga tete. Ele ngata ina o tātou no nofo ma o tau. Ai atili ai pea au le iai ate au tau. Ngai o me lua i wha malusi la apostolo mai Philippi. Ia ngā lua inga au tau, lo o tau whaolatanga ia, ili matau malinga tete. Amene. Kusa pe le kako ke iai mo kou, pe o ke le iai fo I mo tau. Ia ngā lua inga au tau Philippi, la au tau whaolatanga ili matau malinga tete. Ia la suma vai. Ona le ese le pasta. Ia. Fe mai fe tau le o le nei au pe le. Fa pe ona o tau ana mai le au noa. Ele ngata ina o tātou no nofo ma o tau. A o le nei ua tili ai ina ua o le iai a te o tau. Ia o tau ngā rurua e iai, ma le matau, a toa ma le ngatete. Ina ia whaola ina o tau. Ia. Amen. O le naunauta ingo la apostolo. Ina ia whaatu mauina le ngā rurue loto ngā tastasi. Le ngā rurue I le tū whaale anganga o le kalesia I Philippi. Ina ia ngā rurue ma le mata, ma le ngatete I le atua. O le naunauta inga nā, len whai mai la apostolo ia o tau whaao I le amio a Yesu ke viso. O le ale amio a Yesu ke viso. O le loto maualaru, o le alofa, o le whiwha mawhanawhana ai. Ma le tele na ua o mea nasau Yesu ke viso. Ina ia whaataitai. Ina ia whaao ai tātou umalawa. O le naunauta inga la apostolo. Ina ia o tātou au auna. Ina ia au auna le kalesia. I le tala ia I le tusia Paulo I le kalesia I Philippi.
ina ia whaatu mawina lo lātou ola au auna i le tala le leia Iesu Keriso i le ola matau malinga tete awa ia au auna i le tua malinga tete ma le matau mai ia tātou whaia mea uma i le ana i le tua a whai tātou te au auna fo i le tua ma lo tātou ola matau ma lo tātou ola ngatete me i whaola ina i tātou me le romana e valu alon whai puelos fu ma le valu ua tātou i loa fo'i e ngā lulu e whaatasi mea uma e le le iai i tātou e le le iai i lātou e ua alofa atu i le atua o e ua wala awina i lona finangalo o le tino Keriso e ngā lulu e whaatasi ai se ale mea mafua ni tātou ngā lulu e whaatasi ona i tasi ana mafuanga ona o tātou alo lofa i le atua a ua ta ua i tātou o tangata pa ia mafua na ta ua tātou o tangata pa ia o tātou o tangata ua alo lofa moni i le atua wai le mwhaun tātou whaia se mea tau ona whai ai au na tātou whaia ngā luenga uma mō le atua ona o le tātou alo lofa marwha maoni le atua le ala whai mai ei le tala a le apostolo ia tātou whaia mea uma maringa tete e lea ia se senga ma se pule se company ai ei laro se au whainga luenga e to tele tangata e whainga luenga se i longa i le pule whato a whainga luenga lo marwha maoni e iei ngole pule mai fai falelei mani ngā ruenga le teo waturi tātou teo mai maura tātou avanoa le ngā ruenga e tau whaafai ngō fia whaapena le whaamalamulamini o le naunau ta inga le apostolo i le aka le sie Filipi ina ia alu i luma ma a ngā ilo lātou ngā lulua i le atua ma le loto matau ma le loto ngatete ina ia lātou whaia mea umalava i le fina ngalo le atua ai ia vi ia le atua wa atatou whaia nei se mea ma le mata e le ai ma se mea e mwhai o na ola pe ola fo se nganga pe tupu se ngā luenga e fiu le tangata e ona le company e tau ai po le ale mafu anga wala e ona le alu i luma le mea whai o le ngā luenga o le company ai mafu mai o le tātou ola le mata o le tātou ola le whaamaoni o le tātou ola le ngau i le mea lai tupu. A vene le efeso nai ono alo na whai uku e lima. Efeso e ono alo na whai uku e lima whai mai. O outou polonga. Ia outou whaalongo i outou ali i la le tino. Amene. Tātou au ona. Ia whai whamwhātaita inga pasta tulo. Oa. Olo au ona i ia Mike le whaatonu. Le sunga le pasta Mike. O le whaatonu o le koropo kintam. E te tau ona au ona mar whaamaoni. Tu sa pele ia ia le whaife au. Ai te tau ona mar whaamaoni. Le anga aisea. E le iloa mai e pasta. Ala iloa mai e le atua. Lai sila le atua whai mai. O outou polonga. Ia outou whaalongo i o outou ali i la le tino. Ma le matau. Ma le ngatete. I le whaamaoni o outou roto. E pei sea i ua whaalongo ia Keriso. E mai le mele tala noa i le apostolo. E au na tātou whaia mea uma i o tātou tai la le tino. E pei o na tātou whaia ia Keriso. Le ala le mea la tātou whaia i malenga tete. Ia Iesu a tātou te le whaia i tangata i o a vea ma tātou tai. Ai ngalo e tātou. O ia a ma tātou ai lo tātou wolanga tete malenga lua whaamaoni. Mo le atua malona finangalo. E le mwhaia tātou atu whai atu. Ia e matau, ia e whai aranga ruenga mar whaamaoni, ai le whaamaoni le mea le wala ua ile atua e sau e whai. Nā pasta. Amen. Ia, ia le li, hataro whatu i sinai a Timinesta, sunga i a Vaunu, nā fōi. Ia, sa ole whasosunga whithi au pa, e le whaafia i tātou i tangata. O e skaka le hami le leie kongo o lofu. Ale, la kusau mal sa mama le whenga koe. E sau whai le perform i e lumo le whai au ma tangata. Ma pēa i lo le whai whai. So leanga lava ia le lava i le ese le. Leanga lava ia. Leanga le tātou o mo le tamaititina leanga lava vai se ese le lei mo le whaamaoni. Ai ngalo te le i o le mea lai tupu i tua. Moko i maupu al puspina me ngau whalea. Ai wane i ngalo i ate o e Samoa. O tātou umalawa o atani i mawhawhini o le tua. So se mea e awina i tātou e le tua. E tātou te ngalurue, tātou te ngalue ina lo tātou whaolatanga ma le mataku.
malinga tete. O puta ua ia le mai le fionga le tua mo tatou te whaasoa. La ngol wha losi le a Paulo ingoa wa ai atu le apostolo le tupu le kalesia. Ma le Philippi. Ia o tou ngalue ina lo o tou whaolatanga malinga tete. Amen. Ia leli. O se whaamalosi au mo I tatou umalawa ina ima whaiona. Ele ngata na matua I wha mausali ma whatu mawina ili whatu atua o le kalesia le latou savalinga ma lo latou I loa leo ngaruenga whia. Kai peila o le teimi le ikako. Pea melen ka whasoa iawa. So le ska kai mko angelu ai whasal, mko maukua whare kisini al whale imi al whenga rua. Sa oi ia ne sunga ya timen esta. Me two face. Ia nga. Tele rau. E ei matai no. Sa aku se ngangala kamo. Ia ngelu ia sa kaki. Ia ona whasoa. Whasoa sa mole tunu pele misi foi le whafonga mai o se tatou atunu. Ai ole tā ua ia. Sei ole mo pe teru fa mole vai. Ta ko li mo lo fe ko vai. Sei ia tatou goli upole li e. Ta ko li mo pasta. Ia mo pe teru ta ko li ma. Ia fa upole. Ko vai. Ia o tou fa autouta. Ia o tou matala. Ona ole ua fai o tou mona fili. Ole ti a polo lea. O lo fea lua I o ia e pei o se leo na tang ua sa ili se tasi aina ia. Amen. Ole aunga tonu lava leo ole apua I malfa amalosi au ole apostolo le kale se Filipi. Langa lai loa le apostolo no esi. Ele o malo lo fiki. Ele o malo lo ngar ben ngar poli ubi. Ele o malo lo satan. Afa pela ele o malo lo ia le lalo langi pungsa le ama. Oi la kako malo lo e kong kako pisi foi le malo le. Amen. Fola tala le fa malosi fa so atu le o le. Yang ele kako malo lo. Amen. Le ala fe lo Paulo Philippi. Ia o tou ngalu e ina lo o tou fa ola tanga malinga tete. A fe maile tala apostolo Peteu. Ia o tou fa auta. Ia o tou matala. Amen. Ona o le o fai o tou mona fili. E se le tā ua. Me le te le ailo tātou le ma le li aso o tātou sawalinga. Me le fua mai lo le tae au. Fai sau tala I le atua. Amen. Fai sau tala I atama. Mawhetai ai. Ioi. Ole lua mawhitanga wāwana ngata maleni. Ole a le ngasu ole aso ma mea umalawa e a ngai mai lo aso. Le se mea ele ma se mea sa ve ua lo loto. Le se mea whape ngā o ngā awhia I tātou. Aisea, nanga fo I le kako ke malu I lalo le paolo na au. O le tātou te malama I leo lo tātou au auna I ai. Le tātou te ngalue ina lo tātou whaolatanga male. Male whaotauta. Male mata. Male ngā tete. Aisea, le anga o le whewhe male ngā tete. Wai moni lava le matau tia. Mai te tauna. Lātou whai tete. Kau wanga ko whai keke I mea kako ke whai ai. Kau kako tala noa I ata mao sa o la mele whai. Ta maa. So se mea kako ke whai ai. E sili le tua. Aua te whaia I o whaalongona, aua te whaia I manato tangata, aua te whaia I lo mawhau, a whisili le atua. Ni ke wha pia kako reo ke kako mea wha. Ia ele logo leise, o leise mata. O leise whai tete, o tala ngā le fionga le tua. Langa ua wapopo ai atu le apostolo, wa iloa le apostolo. Pole a le makukua wha le nganga I feo le kalesia, ma le alu walu I lumo le kalesia. Ele malolo I ngā venga poli ia. Amen. Ele malolo ia le o lo fai tātou mona fili. Amen. Ewe mai pasta ia Veila o tātou tangata o lo whai al finangalo le atua matam whai tāla I le tāla le lei ma le malo le atua I le lalolangi a pasta. Leo whai mai I pet ia o tau matala. Ia o tau whaauta. Awa o leo whai tātou mona fili o le ti apolo lea o lo whaluola. Amen. E lemo se senga ma le tala Iesu na whai a Peteu.
ai tātou mawhau lolo toi, o pēteu, o le so o Yesu, Amen. wheo ai ma le atua. Pe antu ai seisi ngana whawhaingo whia wa o Yesu o le atua. Praise God. Wheo ai le lei ma pēteu, a whe metala Yesu, pēteu, wa ai a oi, wa ai a oi o lele whewhewha wa i me sa kangi mo koi manga o ai rū oi pe o seiko. Yeah. Amen. Me le tā ua ai, tātou mataala, ma whaau tauta le lei, ia tātou me whai, o upu fo i tātou te tautala ai. Awa whai mai e le tu ua e tamai se upu e whapalasi na, e sapo e tamai, na o le whawhau le me le, le na whaaso ai fo se tase o ona le atua, o le matau tia te, na whaila e le malolo tamai, e le tawhun tātou malolo, ia, ia on le whaasoa, ne te whapea ia le au mai mua ma whawhung, awalan mo moe tātou, awalan mo moe, ma aia i vai. No, a whapea vai atu le isi, a lae whamalosi mai le isi, o au ona, mena e tā uai, le tutu whatasi, ngā lulu e whatasi esa unit. Ia, o le tino ngā kewiso, tari tonu e fiu le malo le sa ilisona au wala i te tonu le tino kewiso, ale anga o le tātou te ngā lulu e whatasi. E mwhai ona, whai se malolo ngā le tase o kewisiano sa ili malosi mo le sias. A lai tutu mai isi kewisiano e whaaua ua le ngā duena. Amen. Iele. Mana ia whaasua sunga whenga. Each person is an asset to the company. Oio se oloa tā ua i kokongo le company, ngai whenga duena. A le fwoi whaasua mai au ngā le atu, o le skamaka. Toli. Kuse lua i kula, e mawe mei whalsea. A saulo ngā duena. Sole, e malwa ia so kuai. E tā ua le tātou ona inga o le atua i so se mea. Kan maa ngai o whasoa o ngā le atu. Ina ia mawhai ona. Au wange i eise mea e whaalawe lawe ina lo tātou tupu mo lo tātou wa ngai luma le whina ngalo le. Langa o ngai mea ia le kelenga pongi sā i tātou kewisianu. O kasi wha maawi. O le teimio le sauinga le asao, teimio mawhukanga, o teimio le utala wawa, teimio whunutataru. So le lua i kūrai wawe a ausu ngā ruenga e puleanga i kene aru. Le se wha utauta, le se wha e te ete. Amen. Amen. Fe metala le fionga le tua le whaipa suma tolu le Philippina e lua. I le wha malosi mai o le apostolo o Paulu. Ia ngalua inga e o tau lo o tau whaolatanga i le mata male na tete. Ia leli. Ona whai mai leo le whamtalanga le apostolo. O le mea tā ua lawa. O le whatunga wina, o le whamausali ina, o le whatuatua. Amen. Aisea, le anga a le mauwaa. Ma le ingi ia o le whatuatua o le tangata talitonu i leli. E peia le emo le mata se tu lo le pa o tangata mi tonu. Amen. Pea le se fa utauta, le se fa tete. Ai mele ele le ile ta ua te le o le mata ile tua. Start right. Amen. We always focus on the right things. E kako o le skaka so le kai pea ngala unga ke le o skaka usume ya final venga le fulu mata se tulo ngalo ka talo ngalo ma fulu fo ringa se tulo wa anu ya le final venga ya maru ko ya fale ko ke le o le mis Ele ta wai ona fa'atumu i tātou le upo le tua. Fa'atumu i tātou le whaleanga le upo le tua wai o taimi tātou te le manatu ma mawha ia. Taimi tātou te manatu mā mai. Taimi nā e te ua oso whai mai tātou. Ai le leile oso whai mai o tātou. A lai tumu tātou le upo le tua. Lai whaatumu ina lo loto, ma lo loto. I le awhionga le tua. Tātou te ilo le mea, tātou te tutu ai. Tātou te ilo le tali, tātou te tali atu ai. Awai le whapeona e sau ia, e sau sātani whaariali mai. Le oso mai ai o au tawha i siau tō lua, siau whanau. O tangata te rua whainga ruenga. E oso whai mai ea ina. Ai le leina sau. A lai whaatumu ina i tātou i le upo le tua. Langa ere taimi ngao ngao ai. E ere taimi e onge ai. Te whape tātou e onge le mea ai. Le ai.
e onge tātou le upo le atu. Amen. Ai au na tātou mafuta i le atua ia so umalawa. Praise the Lord. E le au noa. Ia an tātou nu le mausa lilo tātou ola whātua, mausa lilo tātou ola tari tonu ia kewiso. E le ai fo se mea tātou te popole. Tu sapo ai e whai mai. Tu sapo ai e o sa whai mai a te oile tai au whatua e ala mai. I le teime te tau nuu ai ngā ruenga. Ia wai, e mauti no fo ia. E ai fo e aleo sa whai ngai tono o le lo. O le lotu a pasta. Wane e na fionga le atua whai mai. Ua lotu fo i sātana. E ma whai ana rua no nofo wātasi ma. Ia. Ia le li. Mana ia i o le ngole uto e mai e le whaiwhea. Mana ia i o le fionga le atua. Ia o tau whautauta. Ia o tau mataala. Amen. Mo ila i o le translation wha Samoa. Ona o le ua whai o tau mona fili. O le ti a polo lea. O lo o whealua luai o ia e pei o se leo na tangu. Ua sa ili se tasi e aina e ia. E o le nau ta inga leo le apostolu. Malona loto i le ekalesia. Ina ia mawhai o na whatu mawina. Whai o na wha mausali ina lo lato whatu atua. Tai pei lava o le fina ngalo le tua i lana tangata sa palapala i ona au. Ina ia toi wha tūlai mai e le tua. Ina ia toi wha tuina mai e le tua i le tino mamalu. Ia tātou tino wha le langi. Ina ia mau wha tasi tātou mai ia i le ola e wha vau. O le mea lea. Ina ia o le ngalue ina o le tātou whautanga. Ele se me whai ngofi. Amen. O le mea e whai aso uma. O le ngaluenga e whai whai so. O le ngaluenga e whapenauna e tangi. E ke fia ai se tu lou e te ngā lala e te fia ingu whale anganga. I le upua le atua ese a. Nanga i le whai ngofie. Amen. I le whai ngofie lo alu atu i lungo le ala. I le whai ngofie lo iai to tono le whai ngaluenga. I le whai ngofie lo iai to tono se whale whamasingo. Amen. I le whai ngofie lo iai to tono le taita inga o lu a inga au nu. Nu umalala wha. I le whai ngofie. Mai leo tala le fionga le tua. Ia o tau whautauta. Ia o tau mataala. Kai pei o le apeopoa inga le apostolo Paulo i le kale se Philippi tusi le Philippi tatu te ian. Ia ngalue ina o tau whautanga. Male matau, male na tete. Amen. Amene. Amen. Pai lau tatou whasosolo abai. Yeah. O lau tatou taimi. Ai leo tatou iai le whai upu e... Umalwha. Ia, pepa sumalwha. Ia tau whaia mea umalawa. Male le mui mui. Male le whiwhina wa. E se le manging o le upu ale atua. Manino. Basta. Ia. Wale, te le lope le pe whawhiana i loa e Paulo. E le mui mui. E le whiwhina wa. I le tono le. Ai o te ilo. E nanga o Paulo le apostol. O Paulo wa iei le whaunga le tuna te ilo fo i mea. Basta. Le whai mai e ilo la le wha maalo sea Paulo le ekalesia. Aua tātou te whaia. Aua tau te whaia se mea ma le whinau wale. Aua tau te whaia se mea ma le mui mui. E le atangia mai nā, tangata pa ia, ma tangata o le atua. E mai wai, a whai o tātou o whiwhilia ma tangata, tau pa ia ina i luma o le atua. O le ala le ngā ruenga e au na tātou whaia. Tātou loto mawalalo, whaia mea uma ma le alofa. Wa o le nau ta inga ma le winga moni, o le winga tonu nā lo tātou oli o Yesu Keriso. A tātou wawa ai nei le tūlanga o le mui mui. Ia, tu ia la tua o ngā ruenga. Tu ia la tua i nuu wa lai. Tātou tala noa lai te tono o tātou e kalesia ma tono whaarotanga. O tele ai leo kevisiano pasta le e whaia lea tūlanga. Au te ilo, e loo le tūlanga tonu le te tau na whai e nisi fo i o ta ua o tangata o le atua. O le ale ngā ruenga e whai e tangata o le atua. Whaaola se anganga, tau tala le upo le ola peo na whai mai ei le poto. O le upo te tau tala atuai, o loo iai le ola ma le oti. Ai au na tātou tau tala i upo le ola, ina ia whaola ina, se anganga, o se loto o loo mawhatia. Upo umala tātou te tala noa ai, e au na tātou tala noa i upo le ola. Pei mai, au a foi tau te mui mui, pei ona mui mui o isi o i lātou, ma whano ai, i le na te olo paraina. O ka se matau tia o le upo le atua. Aua tātou te manatu maha i le ola mui mui, ma le ola whiwhina wai. Ai sea, e whano i tātou.
a o ia whawhanua tātou. Amen. Le ri o le lalolangi le tūtū, mai ma whaalongolongo mai po a tātou tala mui mui e whai. Pasta. Wa o le taimi a te mui mui ai le tangata. Taimi na e sakpo e te apolo. Ona e whae te lea me le tāu ai le o la mataala. O la mataala, whautauta i taimi malama. Awa, esea. O mai ale nu o le atua na mui mui. Na mui mui le taimi tai mai e mose le. Pasta. Sau fo i wasau Yesu ke wiso. Na mui mui fo i tangata. Pa whian tātou loa na mui mui tangata. Le fia le tala ina Yesu. Le tala ina Yesu o le malo le atua. Pasta. Amen. Le ala tātou te tau mawhai atu fo i tātou. E iai fo i ale mui mui te tonu. Au le ala le mea te tau an tātou whaia. E te tau an tātou mausa li le tala ina o le tala le leia Yesu ke wiso. Toa tātou loto e tau le tala le leia Yesu ke wiso. Au a tātou te fo i ai. Wa o le upu wa tātou te tālai atu, ma fola atu, ma whaaso atu. O le upu o le ola, tātou te leo whaia tātou upu. Tātou te leo tālaina o tātou loto, po ni o mātou manatu, mani o tau langona. Le ai o le upu a Yesu, po le upu o le atua, le tālai, ina ia whaola ina. Tātou maua uma, le ola le tātou te tau sinio i ai, ma le malo le atua. Praise the Lord. I ele li, o le matau tia i o le risoso di mai o le li mo tātou ni vaenga o le fiafi i le tātou po kalami whaau. O na le whatoa unga o ngā wha maaro si au wha ala i au le apostolo ni Kalesia. Ina ia wha mausa li ina, ma ia wha tu mau ina lo lato wha tuatua. E ala le lato tutu mau, ma mausa li pe awhia ngaima, ma tufutufonga ma wha o songa. Le ngata foi le ngā poa i le apostolo Paulo. Ina ia lato wha o ia ke riso i mea, lava lato te whaia. Tu sa lava po le ale tūlanga. E o iai le lato savalinga ma le lato fōlaunga. Le alau koe au mailo lai e Paulo i lalo. Nanga leilo le e Paulo, mako i makukua le Kalesia. E le wha, pe ala oku. Me tala apostolo. Filipi, ia o tau whaia mea lava ma le le mui mui. Ma le le fifina wa. Amen. O le whala i au o le apostolo Paulo. E au na tātou manatua. O le whatoa lava na whamatala atu le apostolo Paulo. Le awala e mawhai ei ona ia oli e ui lapa o lo iei nisi o lo fula atu le tala le lei ma le wha moe manino. O le wha oso ia i le fuā ma le matau lo lato manuia o mawhatia o ia i le whale pui pui. O ina ua ia wha taatia ma iei le winga wha vai mo le olanga wha kerisiano manuia i aso uma. Ia whaia mea e au noa ma le mui po o le whina wali. Amen. Mantua o iei Paulo i tonu lenga kako whaasoa tau mua. O iei Paulo i tonu o le whale pui pui. Nga iei whikangaka ma fola tala le lei. Ai ngā lako whaia le ngā luenga o le fola o le tala le lei ma le whina wali. Nga ika ngaka ngā awhia o lato loto no le whaunga ina e le atua o tangata ni le apostolo ne o Paulo. Le alefe me tala le fionga le atua. E le ngata o se whaavae mo le ulanga ke usiano tau matua ina. Ina ia whaia mea e au noa ma le mui ma le whina wale. O mea lava la tātou te whaia. Ina ia mawhai o nā tangia Yesu ke riso. Pe o mai ia wha o mai i tātou mea lava. Amene. Ma whai mai fole apostolo Paulo. So o se tangata tau matua ina lava po se tangata o matua wha le ananga matuputupu i le li. Oli kofukofonga. Amen. Wa les kelisiano. Anga sawa kofukofonga awan koe fo ikua. Mai le ai la. Pa pe au ia o sau le io se me fai ngofi u so mai. O lo sau ia Yesu o lo walu le ele se me fai ngofi. Ele te le mafatia se avenga se mamafa se avenga popo se tulo. Te mafatia i le ui le ano Yesu Cristo. O le simeo te iloa pasta e va me fo i na isi o kerisiano. Me mele o ele tala noa i le mui ma le fai ma le Amen. O i tātou po i lātou na i tua. Amen. Lea saola le olanga le lalolangi. Fo i mai loa te tonu ia Yesu Keriso. Sa watalia Yesu ma tau mawhai e ola, ma sa vali le ola Yesu. E le i lewa a wheto ailo ma talawan.
Pafion tatou whaalongo le tangata na leanga leo lang. Amen. Pafion tatou siusta I tangata na oi, tangata na inupia, tangata sei tu lou lava. E tatou talanoa atu ele upu tu sao ma whaingofio na malamalama ele ngatai I le whaafongafonga mai au ono le atua. Ia mai tupulanga tala vou. Hallelujah. Langa iei le taimi e whaonga mai e le ti aporo, tangata lai tua po tangata fo ani tutonu. E toi whai ma mui mai ate o e mesea o e na matua I le anga le mea na o iei lo wolanga. E le I le leise mea sa e ola mai ai. Ai mawhai e ona toi fo I ma whaavaivaia le nā tangata tau mawhai mo le atua malona finangalo. Pe ona whaasoa le awona le atua. E le whaingo fie lo sau ia ke riso. Whai mai e su, a whai e te fia muli mai atia. Whaafiti oi a te oi. Ia mai sa wea moro sa tauro. Ia o la me te whaafiti a te oi. E le whaafiti ne ei, furi tua, tia I uma le leanga. Tia I le tua na. Whasioti lo tino, se tulo. E le whai atu la whasioti tino na wape. La le winga tala la wari. Le ai, whasioti le langona le tuana, le langona le lalolangi, matu ina naunga o le tangata, matu ina naunga o mea tatou sa wawali mai ai I tausanga walu ma le tuana. Hallelujah. Ai fo'i mai a Yesu, fai le finangalo Yesu, ta lai le finangalo ma le tala le leo Yesu Keriso. Hallelujah. Amen. Se sila la sunga vai, ma si whafonga mai o tino Keriso, sa mola tunu pili. Se o kako wawa ai lai I le afianga o le mea lea o le mui ta. O le makua maka o kia o lona afianga. O lona afianga mua. E makua o onga ia le si o manga. Amen. Po le ale ma ngai ai fea o se mafukanga, po le ale ke le I fea o se ekalesia, po le ase mau popo I fea o se mea. E iai lo le anganga le kokongo le mui. E makua ave ale ngā si o manga ma le ngā mafukanga ma le ngā vaenga o makua o onga. Amen. E makua I o onga ia le si o manga fe mai le soani mo tato. E le ngata I ngā onga le si o manga e pipisi le mea. Yes. Wanga e whai aku wa. Bla 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 bla. Da ku leo ka ata lea. Ia o tau ngalue ina lo o tau whaoratanga ma le mata. Amen. Ma le matete. Praise the Lord. Kako whai keke le mea leo le mui. Kako whai keke le mea leo le whiwhinga wa I kokongo le kalesia. Kokongo whai whainga luenga. Pe iong whai aku. O le awhianga le mea leo. E o ngai le si o manga. It poisons the atmosphere. Amen. E contagious, e pipisi. Le leo kako ngoli mawinga uma. E le ase mea e le kupo le ngai mea o le mui. E o lawe kukongo a inga. O lo iai le whiwhinga wa. O lo iai le whiwhinga wale. O lo iai le mui. Ia e kako alo ese mai ia. E tātou alo sa ese mai ia. Mana ia, peo inale, peo o ola whasopas. Peo inale o e mafua mai e ile meo le mui apas. Mafua mai tutono le ainga. A whai e mui mai tutono le ainga. E saufo ile tangata. A vele whaalapa tukutonga le la alu iai. Mui ai, peo na whai mai o le au auna le atua. E sau le tangata mui, fe tau ima le tangata ile maasani ina mui. Ai ma aina tau whai whito ai. Ia, so solo lo. Ai, kale mai lea. Kale atu lea, kale atu ai. Ia se tulou. Ia, ai, o le tūlanga lea. A whē mafua mai e. Mafua mai tutono le loto I whale o le ai. A whai e le mawhai ona tātou tineia pe wha umatia le anganga mui I tutono tātou ainga. Ia mo tinoa solo mai fo I whalapa tukutonga. Me tātou te o ngā iai tono loto, o ngā luenga, o a onga, whono nuu, so se mea lama. A pea whaapena, e le mawhai ona tātou wha umatia, ma matua I ta lepe le anganga leo le mui I to tono tātou ai. Wai maf, e o ai tono matua ma whanau apas. E mui e lesi matua, lesi tamaititi pe a whaapea e le fia, e lesi tamaititi, ai fia, e lesi tamaititi. Amen. Na pele le tamaititi me sau a oi siau tama, sau o na o oe au te alofa ai, e se lo uita ai, mele, awane e whaataitai, awane e bei, whaalongo ai lore tamaititi lea. Ia. O ila lea, so solo mai sau ale matua, pasi le tamaititi lea, alu tamaititi lea, mui le si uso, o te tono le onga sa, matutua o le au talavou,
o atu loi le ekalesia wa atu loi whakatonga te tele ma tatala atu ai le mea leo mui mui. Amen. Ai tatau ona matua i whaalea o ngā ina le nganga leo mui mui te tonu ainga. Mo te tonu ainga i mafua mai ai na le lei whaala patutonga. Mafua mai ai na le anga whaala patutonga. Alleluia. O le si whataitai whai ngō fie lava mō tātou mea leo le mui mui. Se kama oi ngā koi kiki whai ku lau whongo le kale si he rengi mga koe whai. Ai ngā mawa koe i whakoe o upa kule whongo. Pero fia fia le mea lea. E vai lei whai ngō fie. A ma pēr le a fia i tātou le mea leo. E le se me le lei. E le malo lo ina lea mea o le mui mui. Me leo le whai kio. O le si fo i whataita inga whai ngō fia o le mea lea. Mea leo le e le whapele anga me leo le fisili so. Ala ki nganga i loa le winga po si wha moe moe o lo talo noi. Ala ka uma whai e kakai e se mea le leiwa ngai oi mai eile tue to tonu o le mafutanga po. Ala ka uma whai e waku wholonga ia mangaku inga ia kai se inga ile se pata upo lo talo noi inga. Mea umalawa ia e se le ta uo. Langa e whakamala i ale ke wisi anu reste ia. Ana ka kong fui ngai kupun ngai ke ngalue ai. Se kama hoe ia so ko kiki fase la uma fesili mai le lau pe se me ka upo se kala moinga. Pe se me fa pe ngaunga finga ngalo ai se. Ore pe ni ave lu de a. Ava ma umor fogo. Mo fai kiu. O ngai si o manga. Pes e fai tete i la tātou, le anga le fai mai le tala la apostolo, ia aboi le tātou wa, ia ka mwhai ia kako i ke e akula mea lea. Le anga o le ngalue inga o le kako whautanga, tātou te ngalue inga ma le matatu, ma le matete. Fai peia o le whamalosi mea le upo le tua le apostolo Peter, ia o tau whautauta, ia o tau matala. Hei posuma lima whau mole vai, ina ia avea o tau mai o le matau le ngaina. Mai o sao le amio. O le whanau o le tua e le po nā i tutonu o le tupulanga amio whapio pio ma le whina walu. Ua o tau sulu atu i ai whapei o mea e whamalamalama i le larolangi. E waile i ka kou le maa mai o le upua le atua. Ese le maka, ese le au le lei o le upua le atua mo tātou. Amen. Alo sa e se ka kou mai afianga i o le mui mui ma le whiwhinga ua. O ka kou o malamalama. Pei ona whai mai le fionga le tua tusia ioni e walu whai pasuma le lua. O tau o le malamalama o le larolangi. Amen. A ola nga iai ate oe mai tatou umale mata umale nga tete le ngalue ina o tatou whaoltanga. E pei o se la mipa i tatou i o tatou si o manga. Ma so se mea o lo tatou ngānu lue ai. Pere whai pasuma le onu. O loo tau fia e o tau le upo le ola. E whai ma mea o te mita i le aso ke riso. Ina ua o le mo e whaalea o ngā. Pe ngā lue whaalea o ngā. Amen. E vai le iai. E wha pela ngai kia fia i le mai le o le mui o le whai kio. O le whai. E o inga le o le upo le ola. Amen. Ngai ki ka mo e whaalea o ngā. A kung ngai ki ngā inga i longa lue kongo ngā lue ngā le li i marfina ngā lo le tua. E le se au ngā. Le se taui. Le isa upale i le ola e whawapa. Amene. O le whaasoa, e le whaapetala no atu wa atu ator po kalami. Amen. O le whaasoa mai le upo le tua ia te i tato. Ia kako alu. Langa o le whaama losia le apostolo Philippi. Ia o kou oli ko fokofonga. Ia o tau wha o a o e pei o na wha o mai ke riso ia i tātou. Mai leo le apostolo Paulu, ngā lue loa. Ngā lue ina lo o tau wha o la tanga. Auangi o kou whaia mea uma ma le mui mui. Auangi o kou whaia mea uma ma le whiwhina wa. Amen. Mai leo le upo le atua le saka ko whaika ingo whaipa suma le onu. O lo tau fia o tau le upo le ola. E whai ma mea o te mita i le aso ke riso. Amen. Ina ua o le mo e whalea o ngā, pe ngā lue whalea o ngā. Amen. Ia lau sunga vai. Upo le ola.
Tala no la apostolo fa malo se la apostolo le Kalesia Filippi. Ma fai sa le apostolo ya Filippi na ia te utou le upoleo. Ia tau tau fi mau le upoleo. Amen. Ia matua ia tau tau fi le upoleo. Aua lava ne I fa mamuluina le upoleo. Ia. Aisia. Te wo o mali te mesa wa Yesu ke viso o le se upo mau tau. Ale tala to ina pau. Mena te le upoleo fai mai. Ina ua o le mo e fa le nga pe nga lu e fa le nga. Praise God. O le nga lu nga pau. E le o alu fa mai paulo na taimi. Basta. Yeah. Pau wa le o le mele na focus ai paulo. Ila na nga lu nga. Yeah. O le apostol. Tala ina o fina ngalo le tu. A le fina ngalo le tu o fe iai. Sau me tono le upo le ola. Feo i e le upo le ola. Ale ia te tato. Upo le ola. Amen. Umana whaile la unga Yesu. Basta. Yeah. Ai vai atu Yesu, o atu tangata, o atu, o ngā soro, ai sea, o le fia whaalongolongo, ai sea, te ofo mai mau pēna whaapeo tātou wai taimi lena la unga Yesu, le anmena tālu, se mai ai, au le upo le ola. Vai atu Yesu, o ngā soro ese tangata, vai atu loa, tau te le fia o atu mautou, me vai atu Yesu, le toa sfuru mal toa lua, pe tau te le fia o atu foi mautou, le mena o atu I tangata. Era le tali le tangata fiola. Amen. Tali le tangata fiola. Pai mai le ali ie a matu wo e ia te ai. O lo ia te o ele upo le ola e whawawau. Amen. Amen. Nei le Ioane na e fit. Ioane ono lon whai upo e ono sul marabatu. On fit ono walu ono iwa. Nei mai. Ua mātou tali tonu. Ma ua mātou I lo. O oe o le keriso. O le alo le atua soifua. Hallelujah. Ioane ono lon whai upo ono fitu. Ana I le ono iwa. Amen. O I e wha mausa li ai. O le upu le tātou te whewheo ai ma tātou. O le upo le ola. Tātou te le maua se upo se ola I laipis lai e o I ai. Ia o le mele au ngā I leo I laipis me wapena. O le poto sala lau. Ina ia wha o ngā ina ngā lue. Maua ngā luenga e atina e ai le aina. A le upu le tātou te tala ina. O le upo le ola. Whea tau nuu e le upo le ola. Tau nuu urona tau unga. Le whaataritali umai le au ke visiano. O le ola e whawawau. Ai mafuon tātou maua le ola e whawawau. O le upu le ola. Whamarosi nā le apostolo ma le nau ta inga nā le apostolo le Kalesia Filippi. Alleluia. Nau ia te utou le upo le ola Filippi. Whamole Filippi. Tā ofi mau le upo le ola. Alleluia. Me fui leo te momo e whaalea o ngā ai. Po le ale me tupu ia te au te le kupole. Tala le toina, tala le apostolo ona isea. Mauti noa le apostolo, paua leo le upu lena te tala ina. Na le upo le ola. Upo Yesu ke viso. Le maa lo le tuoma le tala le leia Yesu. Whapea fui tātou. Praise God. Tātou te, po le aro tātou ti ngā ina. Tātou te le ti ngā ina ni mea whalea o ngā. Pēna whai mele upo le tua. I leo se mea whalea o ngā. Tātou ti ngā i le tua malon whina ngā. Amen. Ao le upu lea, tātou te tala ina. O le upo le ola. E ta tau. Ia te tātou. Ona matua I tāo whi mau le upo le ola. Ma wha tumu ina I tātou. I le upo le atua. Alleluia. Amen. Iele li. Tātou. Me il whai pa sumal valu. Sumal fitu ma sumal valu. A whai fo I e wha malingina lo toto I lunga o le tauranga. O leo foi nātu lea o lo o tau wha atua tua. O te oli oli ai. Tātou te oli oli wha atasi fo I ma o tau umalava. O le mea lava lea I o tau oli ai. Tātou te oli wha atasi ma. Se tau whai pa sumal iwa. Ma los fulu. Ai o te wha moe moi lea li o Yesu o te wawe au ina atu ti mo teo ia te o tau. Ina ia fia nei foi. Pe a au I loa se tala ia te o tau. A wā e le o ia te au se tasi ma te loto wha atasi. Na te tausia wha maoni mea e manu I ai o tau. A wā e sa ili e I lātou uma lātou lava mea. E le o mea a ke viso Yesu. A ua o tau I loa lona wha maoni. Na ia au na wha atasi mau le tala le lei. E pei o se ata li I lona ta maa. O ia fo'i o te wha moe moe. O te awina atu loa. Pe au I loa pe wha pe whea. Ai pei tai. O te wha tua lava I le li. O te wawe alu atu fo'i. Ya. Amen. Amen.
e ui lava sa mautinoa e Paulo le a vave o na whaasalo toina o ia. Ai o lo ia vava i atu i le luma nai malona i unga i ono maniu wha maturo. Amene. Amen. Si o tangata laenga ke a person that see visions. Tangata laenga te i lolo nei mea o le a o mai, mea o le a tupu. Ai e le i wha moe moe ei Paulo le tūlanga lea. Lea sa tātou whaitau le upo lea tua. Lea nga au winga e Paulo tangata o Timoteo. Ai sea, langa i fie whaalonga Paulo se tala me le kalesia. I eleli, mai e wha pei o se ata li i lona tamaa. I eleli. Mai leo tala o le whamalo si au a Paulo i le kalesia Filipi. Langa o le tapua inga wha iutaia. Na sa saa atu ai se taulanga i mea ingo o le wainga i au tafa o le whatawhai taulanga. O le whaatusa leo o le fua o ngā luenga po o ngā luenga al tangata uofo i natu i le atua. Te kako whaukale. Whamela i o Paulo. Ua au oli mea moni e whapea o lana ngā luenga po lana whaiva mo i la tau o lo ofo i natu. Ma a tono le ofo i natu i le lumanai i le wha maturoina. Ua ia whala i awinga i la tau e wha so atu lona oli. Ona o le afua i mai e le atua ia te ia le neia wanoa muli muli. E au auna ma wha mamaluina ai o ia. Pei o lana tautua i le kalesia. Malana ngā luenga whesoasoani i le awina atu o Timoteo. Amene. O se mea mataina. O se mea ofofongia aisea. Leanga o le talitonunga i o le au iutaia ma le lato ta ofi ma mau le lato talitonunga. E vai e leo le taulanga i toto o le taulanga i mea ina. I eleli. Lea la whai mai la popo i ngā Paulo i le kalesia Philippi o te awa. O te ai o i atu mo wapo i atu auto. Ia auto oli tofutofonga. Yanga leo ke iloa. A whai e vave mai ona o woti wha maturu. E leo se mea e a o ngā i ati auto. Ai sili ona o ngā i atia. Ona o lo i eile taui moa. Ai o te awina atu Timoteo. Ono ke fia maua mea se tala i ati auto. Ai se le manga ngai o mea i nga wha maa lose le apostolo Paulo. Le kalesia i Filipi. Pe ona awina atu o Timoteo. Whe mai, o te wha moe o te awina atu loa. Le au i loa pe wha pe whea. Ai peita, o te wha atua lava i le li. O te vave alu atu fo ia. Aleluia. Mai la io l'apostolo Paulo. A ua o tau i loa lona wha maonu. Na ia au una wha tasi mau le tala le. E pei o se ata li i lona ta maa. E se kasi lea mea maa ngai e au ngafo i mo tātou ke wisi anu. E lei whaapea ngā laku Pauloa mai se si lai ka whao a sa useni o le kalesi a. O le tangata wa i loa le lei e Philippi. O le tangata wa sila fia le lei Philippi tangata o Timoteo a. O le tangata e muli tai le apostolo a. O le tangata e malama le lei le apostolo. Le la fe metala le fionga leto e whaapei o se ata li i lona tamaa. Na lua e lo whaotanga. Na lua e ina lo tātou whaotanga aisea. Nanga i le whai ngō fie. A ese le mauta ngō fie o le whaasoa mai o le fionga le tō tātou. E lua mea le whai menga lua e ia. O le matau mali matete. Ia le li, ia le soa mai. O le naunu ta ina lea o le apostolo. O te iloa o le tusi atoa ma le mana onga o le apostolo le kalesia Filipi. Ina ia ngā lua whaatasi. Tasi le loto. Tasi le mawhauwhau. Tasi le anganga. Ia ke riso Iesu. Amen. E meri tala toina. Pe whaamaringi ina lo toto pe o te oti. O le a lawa me tupu ia te au. Ona o ngā luenga ke riso. E le popole ai a whai mai. E a tili ai ona oli. E le ngata lana oli ia Paulo. A whai mai ia Paulo. Tātou te oli whaatasi. Mana. Na ia. Amen. Amen. Te loa whape na fo i tātou. A whape e mau, loso i fua, malo maua ola. Ona o le tala ina, o le tala le leia Iesu Keriso. E le se whanua noa. E le se tasi, aisea. E te tauna ia te i tātou le oli. A ua, o le tala le lei, ma le fina ngalo le atua. O lo tātou tala ina. Le o whape ona mai mau wailu tātou soifua. Lo o tau soifua ma so mau ola. Peona whai mai o Iesu. O le wha mau lo na ola, ona oa. Alleluia. E maua lea, maua le tau, a le ali tau,
o le ola whaapapa. Hallelujah. Yeah. Amen. Mantua Paulo lo fa moe e vabe on tatala ai le tu. E lua la fa moe ngala apostolo. Mole e kale sia Philippi. Le sa tato feita wino e fai pasun male iwa. Memai. O te fa moe le li o Yesu o te vabe awina atu Timoteo. Yate o tou. Ina ia fia nei foi pe a ui loa se tala yate o tou. Ma leo fai pelua skulu o wai leo ia te au se tasi ma te loto whaatasi. Na te tausia wha maoni me manui ai o tou. Amen. E lua la wha moe moenga le apostolo o sailona finangalo, o sailona loto. Pe o le ata le au mai le tato wha aso mo tato o le finangalo o Yesu ke viso. Amen. O le memo mua. Ina ia au mai i la tau tala o lona tala ina. Mai lona tūlanga. Praise God. Melona lua. Ina ia ilo lo la tau tūlanga matoi au mai tala ia Paulo e winga i tangata Philippi. Ia tama. E mantu, ele i tupu wa. O le nau ta inga lo la apostolo, inga ia wangakala. Ele i tupu. Ma leo le apostolo i le kalesia, o ke au winga ku Timoteo ia te autou. Ongo ke fia maua pe se tala ia te autou Philippi. Le wa uma ongo wha malosi aku. Le wa uma ongo wha la e au atu. Awangi o kou whaia mea uma male mui mui. Awangi o kou whaia mea uma male le whiwhinga wa. Awani o tau whaia mea uma male whisiri so. Se nganga ta mai. Awangi o kou whaia mea uma male whaikio. Awangi o kou whaia mea uma male... O nisi mea nei te tonu a pasta ni matango fia o le whaaso. Hei mai, e pei o se ata li I lona ta ma. Nau ta ingo, ia wai, o tau si la fia ama mātou I lo. O le tari whale anganga leo o Paulo o Timoteo. O le nau ta inga leo Paulo, ina ia alu Timoteo, sau fesiri. Wa mai Philippi li Timoteo, mai se tala lelei. Ina ia tau mai ai Philippi. Le tala la e tupu, le mea oro tupu tonu, oie Timoteo, le mea oro tupu tonu Philippi. Ina ia whaalongo ai ia Paulo. Ina ia whaatupu tele ina ilona ori. Tosa pele oi Philippi, ala e maua le tala. E peifo ia o le tala, ili to ina o Yese. Le ana o le whanau o Yese le taua, sau ta vita, se sau ia alo e asi o uso lo le taua. Ona o lea, mana o le to ina, fia I loa po a mai lana whanau. Sau foi le to ina, sau foi ia stamoitito Josefa, oi foi, ia hopo basta. Sefa, sau e asi o uso la I le vau. E sea, e lo mafuta pe lo I lo atu e to ina. Lana whanau po meo saunga le mu le la tō ngā ruenga whai uta le maumanga po uta le mau. Mara au loa sefa, sau ia se ua tari. Sau e alu e asina I o uso po a mai se tala le lei. Ia. Le tau whaatata ina leo le tala, e peo se atali I lona ta maa. E alu e fia, e alu le tali, e a mai se tala, po a mai. Ia e peta, e se le tala I a ta vita, e se po le tala I a Josefa, anu atu ta vita, e asi o na uso, e latu whaato I lalo le toa, sau ai ma le tala manuia, e anu atu Josefa, e latu whai e anu tawa matua ia le, ia, ao le winga, ina ia momoli, po le ase tala le lei e ave le tangata le whaatati. Hallelujah. E ave le tangata o lo whaatali, mafia whaalongo, mafia maua sea, se tala po a mai le e ka le sia. E te ilo fui whaapele au na le atua ia tea, mais, sa wia e latu I o sta uso lai tai a whaasina po a mai, pea le se fso ta inga, le se fso ta inga, o te alu e vai po a mai, o sau lea, basta o lo manuia, basta o lo tu mau ale uso le whaatanga a Yesu. Hallelujah. Basta. Hallelujah. Ile kolose mo fai po fitu pa mo le vai. Kolose mo fai po fitu basta. Fa pei ona o ina fo I o tou e pa fara. O lo mau so ani pele ia. O le au ona fa maoni o ia a ke riso ia te o tou. Amen. Ole mea mama ia ma le matango fiele o tangata le e wharot. O e pa whara le sautono le fionga pa ia le atua. Mantua pe onga whaasoa le tatou po kalambe. A taile o sea waile.
Ele o le fina ngalo Paulo, Paulo na loto. Ele ngata e au mai le tala le lei e manui ai ia. Nanga leo ua no tia, ma sai tia o ia tono whai pui. Ai manui ai tangata uma. Le tala le lei lea. Le ala whai mai le tala Paulo i a Timoteo. O le kangaka le ese fo ia le malo lofa ia. Nanga le kangaka sa anga le lei. O le kangaka le kausia le kale sia temi lea. Ko ingo, usor whai au. O whai au. O inga leo e wharot. Ia leli. O se tangata sa anga le lei. O se tangata sa whai mea lofa i le apostolo au iai o ia i tono whalpuipui. Mingoi Philippians. Ai se a o ai. E wharot. Amen. Amen. O se kai. O se aka fo, o se kai. O se whai au le lei. O e pole a le malolosi fo le kalesia whai a kwa kai. Ia. Awa whai se me. Ele ia se me whai a. Mai la i ole tala la fiona le tole Kolosena mo mo fe fitu fa pe o na o ina foi o to e pa fara por tangata le farut o lo mau fe so soani o lo ma o fe so soani pele ia o le au nga fa maoni o ia a ke riso mo i mato e vai le ia amen kusia ku Paulo kali me farut kusia ku Paulo kali me farut ko e kusia ku Paulo me farut Filipi o mai ho ave me alu fale ia kako wanga le lei le tangata o le tua ia kako wanga le lei le tangata o alanga mai le tala le lei o alanga mai le whaaratanga i totonu o ona nono tianga o ona puapuanga mai le o Paulo e makango fi whaatusa ina le tangata o Paulo le au nga le tua o lo ma ua fesosoani pele ia o le au nga whaamaoni o ia ke wiso mo i mato i ele ai ke ua su le pokalame ma le tafa sole o le winga le ingo koi o ingo e farut o ingo e pa o le winga le ingo koi so le au le lei au le lei po le la le lei o ingo le ingo malo pasta e farut ai voi ku ai mai ni foi fe au e voi farut amen kala ku ke fa tupu me le lei la tu te fa ma ite me le lei mo le ngā ruenga le ali. Amen. Mai o lo ma ua feso soani sili le o le au nga fa maoni a ke riso Yesu. Amen. Ia le io se ata mo tato umala mo taita. Io tato fa tupu me le lei, io tato fa ma ite me le lei mo le fina ngalo le tua. Pe on fa so atu pokalami. Anga le e farot. E pole a le malo si fe o le kalesia anga va pe ele o se kai le ni ele o ongi me alu fo ile apostolo ele o le anga le lei ele tangata o le tua e foi po lu lima pas ia me a o manatu e ta tau ina au ina tu ya to o e pa roti o lo uso lea male na manga lu e fa tas male na mama ta tau fa tas a o lo o to foi fi au o lo o tau fai au male au na mai i lo matiba ai baka mo fi ya la ngale e pa frawa mai respect e pa fe roti mai respect ia te lo ese le tu singa i tono le ia mantua ole afioma pa ia le atua tele nganga sa tu sia na ileni na ora maika mana i Peru o le si fata te inga tu si le ya kopo papalangi o le James o le James me la nga ke le sio mele se Jacob o ya kopo ile ai ono le tulanga na o le tangata la vetas o e farut e se le matautia o se ata le lei foi le o to e vali me le to mutatu taita sa o tatu tala sa o la tatu a miu sa o la tatu taita inga e kalesia o nuu o le malo tonu o falfenga dringa ma se foi o tatu ai tatu o le pongai o manuia tatu o pongai o mea lelei malava e pei ona whaamarusi au le apostolo Paulo ia tatou whaawao ia ke riso Yesu wa o ia na whaawao mai a te i tatou lea ni loto mawarana tele mea na whaawao mai a ke riso ia te tatou anu tatou sawa wali ai amen i le ola whaaleangana le loto mawarana o le anga malu o le alofa amen ia
Nei le korinito le alofa. Ia. Tūlanga e on tātou wa aipo le ali toi ngā alofa. Ia. Nei le kalatia isi ngā luenga ale anganga e tau tātou whātai ta i ai. Ai e sere mana i o le tūlanga le o iai le lau whaasoa pasta. Ia. Ma whaasoa po kalame le nia fia. I se ta i le lei. I se au na le lei. Au ai e lei ase se ngā ma le tūlanga e tutono le whare Samoa. O le poutua ia, o ia wha moe ia i mea umalama. O ti mai la le poutu ia, pa whea la na tali e poulalo, o la ele o ia se tali le lei mai le poutu. O ti mai le tamaa o le ai, o le ala le mea le lei o le amau atu o le whana. Ia, tu mai tono ngā luenga le tua, e wa ai le ka le sia po a mai whaiwhea. E le o mai le ka le sia e wha masino whaiwhea. Ai o mai le ka le sia e wha longo i le upo le atu. Hallelujah. E fola ele au na le atu. Ma le mele nau whaiwhi au ina ia ola i e ka le sia. Au ai le taimi le mafuta whaata se le ka le sia ma whaiwhi au pasta. Amen. E le taimi malanga ai le whaiwhi au. Ai mo o mia le whaiwhi au. Po a maila e ka le sia. Po a maila na lafu ma moe awa o ia o le leo ma moe. O ia o le au na o ia o le poutu o ngā ruenga le atu o te tono se e ka le sia. A whaapela e a fua mai le whaiwhi au lelelei. O ina fo e tupu maola na luenga le atu. E ola fo le ka le sia. Hallelujah. Ai fa pe a fo mai fo le au na le atu atu lo. Ia, le fa le tonu fo ia tangata au na po tangata o mai ta pua. Ai o i tatu te baba ai e a fo mai pe ona fai mai o Paulo ia e pafara. Ia. Tauloa ona iai ni e pafara. O loo iai ni e pafara. O le matua toa tele e pafara roti le au ona taimi nei mo le atua mo lona fina ngano. Ia, le tātou te iloa lea. Tele ana i kare sia wo tupu maola ngā ruenga ne tua. Ia ona le lei o le taitainga. Hallelujah. Amen. O le mamea i o le o kako ringo e ngaka lua wha le o saumale. E wai e le taitainga le ngangko ia. Ke lo le la kako e la fa ngaka la lua lima, kako a maka fo lo le aso le tupu lima. A le la fa uma fa pe tatu fa sol ni vai ngole fiafia. Mai le fe pelusu ma lima, a ua o manatu. E tatau ina a wina atu ia te outou e pa faroti. O lo uso lea, ma le na manga lue fatas. Ma le na ma matatau fatas. O ia outou, o ia le ave fe au, ma le au na mai lo umatiba. O anga vaka o mai o tamata le faroti. E le nga o se fai fe au. O anga vaka ia ma le o fa matala me tangata le faroti. O le uso i le li ia paulo. Amen. O le ainga fa le nganga le apostolo. Amen. O le uso fai ngā luenga. Me tangata sa lato fai ngā luenga fa atasia. O se tangata sa fe soani le ngā luenga tala. Amen. O se tangata sa fe soani le apostolo i le folafolaina o le tala le lei. Le ngata fai le o se fita. O se tangata sa fa pe nauna fa ua le taua lea. The same battle. Le taua le sa tauina le apostolo. O ia fo o se ave fe au. O ia se tangata sa fa pe nauna kusi aku au mai le fe au ave fe pasia inga solo skamo kimo ke skamo timo le na timo fi ya le ngata fo ile o ia o se fai fe au i to tono le kalesia. Hallelujah. Praise God. E se le mata utia o lo tato i loa le le o lo tato wanga ba o le tato mata fai yo mo lo tato ti o tato o uso i le tala le le o tato o se uso fai ngā luenga i a tātou uso, whaale amanga. Le ngata fo i leo tātou o fita, tāu mo le li. Amen. Amene, ngā ke fola mai ngā, o ngā ke launga mai ngā, a le mako ke pese aku i ngei, le mako ke launga aku i ngei, o tātou ai, o tātou o fita tāu mo le malo le li. O tātou o awe fe au mo le finangalo le tua. I ele li. Matua i mata ngofi ai mau mai ka koanga wa ai o le kamau e wharot. Amen. Le ia whaua wina le ngafa o le whaarotanga. Le ia whaua wina le tala inga o le tala le lei o le malo le tua. I whea.
ile atu lau uma po tulu inga uma o le nei lau ia le li natu o le whaiwina leo tatou whaasoa le asu ia maua uma i tatou le loto le apostolo ma lona nau le kalesia ina i o latou tutu mau ma i o latou mausali lo latou whatotua ile ngaluea ina o le latou whaotanga ile matau male matete atoa ma le whaotauta uma male mataala i te niuma ia le li i nei vaenga le fiafi ia le atoe tunatu le sunga ia vai e foi ni alo whaanga fia moli mo le mai o so tatou atunua na se foi ona i tau ainga tino ke wiso ia li fai wina tatou ma whaasoa le fiafi ana whaftai pasta ia paua se tala toe whaamanatu ma whaamalosi atu si o tatou ainga po le tino ke wiso po i latou uma lava whaapeona mai moa whaafongafonga mai i le nei porkalama o outou o tangata filifilia. Amen. O tātou o tangata filifilia mo le atua malona whinanga. Tu sa lava pele e sau se ingoa ia te oi. E leo se ingoa ga peo se ingoa matai le ai. Whai whi au, Alleluia. A whai wo e sa vali i la Yesu o oi o le tangata filifilia. Amen. Ia mana tua, hei mai Yesu o oi ma o le taulanga e ola pa ia ma maria i lumo le atua. Alleluia. Ia. Ma lo whaftai tele le mafuta mai ia a inga wo mai masani o paanga foi o le Globo Kingdom TV o lo whapeona mai mo whafungfunga mai po kalame i aso taitasi o lo awina atu. Ma lo whaftai tele le mafuta mai ia e lo ia te ma ua se manuia ma se ato atoa a lo i le langi no tātou ta ma le atua e whaavavau na te whaamanuia tai tō tasi a te outou manai o tō ai a lo lofa tele atu whaaftai. Amen. Ia. Ma lo whaftai tātou ainga whaamnoina fui o lo taimi e tātou lunga i le tau mofia lo taimi. Amen. E ua whaamnoina lava o no lo ngā lala i le tua malona whingalu. Ia ma se foi o se whaasoa whaleanganga e whapena o na te pue i nai o tātou wola whaleanganga. Ia wale wala au o le tua i lo o tō soifua maso mato ni ola e mole atu le ngā whaktai tele i le au whaingaluenga tofi a le tua i so o se tovine, so o se whata whaitaulanga. Ia e mase foi i o le tapua i ngā maua si o tātou atu nupele o Samoa. Ia a wafu i le whaua wina o tātou o nanga e mole atu le ngā whaktai tele ia ona o lau tō talo ma lau tō tapua inga. Ia o lo manuia ai le au nanga whaawau yaso uma ma aso uma o tātou saulinga. Whai foi olo e mai mua maline fiafi e te le talia Yesu e whai mali ima whaola i lo soifua. Ia se awa no le lei foi lea mo tātou uma lava, tātou te talia Yesu whai mali ima whaola i o tātou ulanga. Ata foi lea whai foi ua toi mana o mia seisi malu si fou o seisi lasa ma fou mo le ola finau i le li ima lon finangalu. Ia o lea asau mia se tatalo mo tātou uma lava. Ia o talo le talia Yesu e whai mali i mwhaola e masi foi o se whaamanuia ia i lou mafuta mai ma lou whaatasi mai le neiva e ngole fiafi. Ia i tātou por kalame ia whataitai mai upon le talo pe a whai e te mana o mia talo whaatanga. Yesu ke wisoe. Yesu ke wisoe. O whaalongo i lau upu. O whaalongo i lau upu. Whaaftaita mā. Whaaftaita mā. I awanoa. I awanoa. O e au mai le lii. Wa e au mai le li. Mo wau. Mo wau. Na ia te tala atu loto ia te o Yesu. Ina ia te tala atu loto ia te o Yesu. E te nofo tupu ai aso uma o lau sāwalinga. E te nofo tupu ai aso uma o lau sāwalinga. Pei ona o whaalongo le nei aso. Pei ona o whaalongo le nei aso. E le whaingo fie ta māle ngaloe ina o le whaolatanga. E le whaingo fie ta māle ngaloe ina o le whaolatanga. A wau whaalongo ma le tutoa. A wau whaalongo ma le tutoa. O le matau ma le ngatete. O le matau ma le ngatete. E wha mausali ina ai, ma whaatumau ina ai, lo whaatuatua ia te o Yesu. E wha mausali ina ai, ma wha mautu ina ai, lo whaatuatua ia te o Yesu. Whaafutaianganga pa ia. Whaafutaianganga pa ia. I lo whaamamaluina. I lo whaamamaluina. Ma lo whaeaina. Ma lo whaeaina. O au o lo atalii. O au o lo atali. Ma lo whawhini. Ma lo whawhini. E fia whaongalo uola. E fia whaongalo uola. Mo oe malautala lelei. Mo oe malautala lelei. Ono Yesu Keriso. Ono Yesu Keriso. Ameni. Ameni.
tamale ni fiafi fai wina le li ile o nanga lo fa nau mato fafta yato nganga pa ia e te malue ina le li o mato loto ma e fa malulu ina le tua o mato mafo fau e mawhai le li o na tia le tua lo mato poto fa le lalongi nei ma lo mato wata mai fa le poto sala lau ai fa taita mai te fa tanga ina le li lo nganga pa ia e tau tala mo i mato le nei fiafi o te talo ta ma le nei va engo le fiafi se e fa manuia si o mato watu pele o Samoa se e fa manuia le tua i tupulanga lalo wa oa si o mato watu nu le mawhai le li o na alo sa mai le li i tuina naunga le nei o langa e ia fa pena le li o na nauna watu ia te oe ma lofi na ngalo ia ola fa ia ina ola fa mamaina au wale atua oe malautala le lei ta male nei vaenga le fiafi ma to te tatalo le tua e fa manuia ia Samoa ma se lava la fainga luenga le tua ia le tua manuia le tua wanga lei por kalame fa wau le fiafi tuma watu ia te oilo inga na tia le tua le tangata ai fa tai tele Yesu i lo nga luenga mai ea o i fa ngai na ile tu la fa na ono o Yesu amen ya tai tele lava sa mo le tu pele ni so ila to foto ama futa mai tato por kalame ni vai ngale fiaf so nga ya pasta Tito a miracle liu tina ya to sivi fa tai tele lava le ma futa mai Patricia Coordinate ya Marie Yosa Titi tai mafuta mai o i Kenya mai o i Alaska Kenya o Depra aftai Depra tai sis mafuta mai lo fatu to ina Theo Jason tai mafuta mai sunga to ina staff ale mai yava matato aingal maola aftai tele lawan mafuta mai ne fiafi committee tu pai lupe matasila tai mafuta mai lelei maika sesenga fi au na sungal fa fe ngai nga va lu mo le sungal fa tonu Samoa ia le tua fa malulu atu ia ewa o lo atu lo sungal fa fe ngai nga ia fa tai la to talo me se foi o le tapo inga ia o le tinali ia ulo faleni le uso ia fausa leone titia tina tuitea fa tai mafuta mai fale nose ia le li fa tai mafuta mai malonga lu le yasu eso ia Monti Fenicio ia le li loli punefu peni Diana Pio ia sunga le missionary Alicia Felima Yava ia lava le tua ia sunga le faithau ia Tavita Manu mai Seattle fa tai mafuta mai Kasia Salimata fa tai mafuta mai ia manisho ila toa wa lilo atu le vai ia ona ole fasitele o to swaf ia sila mai le li anga le atu le tua nga luenga fai o leva yaso ia taimi fa penei le gasfo le stofi yo la toi fa wina il tato por kalame o ne ngalo o le tale tula e ono le sorry le tula lima le fefni yo la wina to tato taulanga fiafi e ona ngalo ina matpena ina le sunga fa fenga ia fiu ia le tula e ono ia le alwatu il tato por kalame fa solo le tala le leio le malo le tuo ia lo tapena ina foi nisi o uso auna ia mese foi ia o le tato pokalame pe ona iai le pasolongo tato pokalame ia so foi ata ia le sprele ia mataina le tutu lima le afi le sunga fa fenga ia fiuales ia mese foi le sunga fa fenga ia Rolani Mikaele me Australia tato Daily Devotion ia ma le upo le tuo lo fa mai na ia auna le tuo ia me se foi io tato pokalame il verso a to lava ia so lua so ka tenga ia fa minuto tanga vau ma fatu ia te pora ia me se foi le sunga fa tenga ia pali pa mai li ile so ata ia e mana mia foi lau talo ai lungo le ea o masini o me uma lava lo fa ngai na ia ile anga le leo le tua ia me nei ma le so ia Vailele e o moli atu malo anga ia tu uma lava taila tu talo taila tu tapo inga ia tato feilwa I lava yaso mo le lofa male anga leo le tua ia fa manu tele le tua le fia ono Yesu amen